Pian uyuh kah? Pian ngeluh kah kepala? Atau pian mengantuk? Ayo, lakasi istirahat. Nambah tutukar di warung, jangan kada ingat. Ratiknya dibuang ke wadah ratik. Jangan bahamburan. Kita istirahat dahulu sejenak. Selamat istirahat. Pian uyuh kah? Pian ngeluh kah kepala? Atau pian mengantuk? Ayo, lakasi istirahat. Nambah tutukar di warung, jangan kada ingat. Ratiknya dibuang ke wadah ratik. Jangan bahamburan. Kita istirahat dahulu sejenak. Selamat istirahat.